Musa, pia mimi ni youth representative kiongozi wa vijana pale Barut. Leo tuko mahali hapa, tuko kwa ajili ya kushukuru jinsi ambavyo waziri wetu wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen aliweza kufika hapa Nakuru Shabab kuweza kuhakikisha kwamba vijana wetu wanaweza kupata vitambulisho. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumeshukuru kwa vile ambavyo ameweza kuja kututembelea. Jambo la pili, vile ambavyo ameweza kututembelea, nimekuwa katika huo mkutano. Jambo tu ambalo niliona hawakuconsider kwa mkutano ni kuhusisha vijana, kwa sababu maneno ya vitambulisho ni mambo ambayo yanahusiana na vijana. Kwa hivyo katika hiyo mkutano ambayo ilifika, tuliona hakuna kijana ambaye alihusishwa hata kuweza kuongelea masuala ya vijana. Kwa hivyo niliona kama hiyo ni kitu ambayo iliweza kuwekwa kando, na tukaona kwamba katika uongozi ambao tuko nao ni vizuri kuhusisha vijana, kwa sababu vijana ndio mambo mengi katika hii nchi yetu. Jambo la pili, ningependa kushukuru viongozi wetu, hasa mheshimiwa wetu wa Nakuru Town West, Mheshimiwa Arama, kwa kukuzia maneno ya yale ya Lake Nakuru ambayo amekuwa yakisumbua sana kwa vijana wetu ambao maji iliweza kutoka pale Lake na ikaweza kuja ikapata watu kwa manyumba yao, na wakati vijana wanajaribu kushika zile samaki ambazo ziko kwa nyumba yao pale, wanapata kushikwa na askari, na wakati mwingine vijana wetu wanapata kupotea ama wanapata kuwekwa ndani. Kwa hivyo nashukuru sana mheshimiwa wetu Arama kwa kuweza kuaddress hiyo issue ya vijana wetu. Vile vile pia ningependa kushukuru mheshimiwa wetu David Gikaria, maana pia aliweza kuguzia katika ile sehemu kuhakikisha kwamba vijana wetu wameweza kutetewa, kwa sababu wengi hawaendi pale kutafuta samaki kwa kupenda kwao. Ukiangalia vijana hawa wametoka katika familia ambazo ziko chini, kwa hivyo wanajaribu kufika pale kuangalia kwamba vile ambavyo wataweza kujisimamia, na jambo ambalo kwetu tunaona kama si kosa sana, kwa sababu wanachukua zile ambazo zimevuka tu mpaka, na pia wanaona kuliko waende wafanye uhalifu, wameweza kujituma mahali pale. Kwa hivyo ningependa kushukuru wao viongozi kwa ile hatua ambayo wameweza kuchukua. Jambo la pili, la tatu, ambalo pia kama sisi vijana tungepewa nafasi kuzungumza pale mbele ya waziri wetu wa usalama Mheshimiwa Kipchumba Murkomen, ni ya kwamba bila ambavyo alifika pale, kuna vijana wengi ambao walishikwa pale kwa samaki, ambao walishikwa pale kwa fence ya game park, na wameshikwa wamefungwa pale ndani. Kwa hivyo pale chini Barut kuna vijana wengi ambao wameshikwa na wazazi wanaumia, maana hao vijana wako na familia, hao vijana wako na wazazi na wamekuwa wakitegemewa katika hiyo shughuli. Kwa hivyo kwa sababu hatukupata nafasi pale, tunashukuru kwa media wetu ambao wameweza kufikia. Pia tungeomba, kwa sababu tunajua kwamba waziri wetu baada hapo katika jimbo hili letu la Nakuru aweze kutoa orders, wale vijana ambao waliweza kushikwa pale ambao hawana makosa, walishikwa tu wakijaribu kujitafutia, waweze kuachiliwa, na sisi kama vijana tutashukuru sana. Kwa hivyo naamini kwamba ujumbe huu utapata kufikia waziri wetu ambaye ameahidi sana kutembea pamoja na sisi. Na pia tunashukuru maana waziri wetu alipofika aliweza pia kuongea na yule mama wa Odhiambo ambaye aliweza kupotea pale game park, na akaweza kusema kwamba ataweza kufuatilia hiyo kesi kuhakikisha kwamba mama huyo ameweza kupata haki kwa ajili ya mtoto wake. Kwa hivyo kama sisi vijana tumesikia kwamba na imeweza pia kufikia masuala ambayo yanatuhusu. Kwa hivyo tu jambo tu ambalo ningependa tu kusisitiza kama kiongozi wa vijana, maana mimi ndio kiongozi wa vijana pale Barut, ambaye tunashikana na tuna ile changamoto ambayo inafikia pale kwa maji inatufikia sana direct, kwa sababu wakati tunapozungumza saa hii wazazi wako na maharambee nyingi ambazo zimewekwa pale ya kuweza kusaidia vijana wao waweze kutoka ndani. Kwa hivyo tunaomba sana waziri wetu wa usalama, tunakuomba kwa heshima zote, kwa niaba ya vijana ambao hawajapata nafasi ya kuzungumza, tafadhali uweze kutoa orders kabla utoke hapa Nakuru. Wale vijana ambao walishikwa pale kwa Lake waweze kuachiliwa, waweze kuungana na familia zao, na waweze kusimama pia na familia yao, kwa sababu wengi wameoa na wako na wazazi pia. Kwa hivyo hilo ndio ombi ambalo tunaweza kuliomba, na zaidi ya yote kama vijana tuko tayari kuwa tunashirikiana katika kila hali na kuweza kuhakikisha kwamba shughuli zetu zinapata kuafikiwa. Kwa hivyo sitakuwa na mengi. Ya mwisho tu ni kushukuru sana waziri wetu kwa hiyo shughuli ambayo ameweza kutuletea vitambulisho, maana tunajua kwamba vitambulisho vinatuhusu sisi kama vijana, maana tunajua wazazi wetu na wale wazee tayari wako na vitambulisho. Kwa hivyo hii shughuli ya vitambulisho bila ambavyo imeweza kuwekwa free kuhakikisha kwamba vijana wetu wote wanapata vitambulisho, kama vijana tunashukuru, kwa sababu wale vijana wetu ambao wamefikisha umri tutakuwa tunawamobilize kuhakikisha kwamba wameweza kupata vitambulisho na wameweza kuwa Wakenya na wanaweza kutambulika mahali popote, hata kuweza kupata makazi. Kwa hivyo tumeshukuru kwa hiyo shughuli ambayo imetokea, hata kwa rais wetu Daktari William Samuel Ruto tunakushukuru sana kwa ile hatua ambayo uliweza kufikia na ukaweza kutoa zile charges zote ambazo zilikuwa zimewekwa applied kwa vitambulisho, na pia waziri wetu ameweza kusema kwamba zile charges ambazo zimewekwa kwa upande wa birth certificate zitaweza kuondolewa. Kwa hivyo ni jambo ambalo tumeona kwamba linahusu yule
mtu wa chini, yule hustler, yule mtu ambaye ana uwezo zaidi ataweza kupata documents zake na itakuwa ni jambo nzuri. Kwa hivyo sitakuwa na mengi, majina ni vile nimeeleza. Naitwa Manyasi Boniface Kachisa, kiongozi wa vijana pale Karuk, na tunashirikiana na vijana wote kuhakikisha kwamba shughuli yetu ya Nakuru inaendelea vizuri. Asanteni sana, wacha Mungu awabariki.